Mlada Bosna je nastala u đačkim klupama tako što se grupa srednjoškolaca odlučila žrtvovati za slobodu svoje otadžbine. Istoričar dr. Venceslav Glišić iz Beograda istakao da je riječ o revolucionarnoj organizaciji u kojoj nije postojala hijerarhija. A onda su bili za nacionalnu revoluciju, ali su smatrali da posle nacionalne treba da dođe socijalna revolucija jer je trebalo osloboditi seljaštvo od feudalnih nameta muslimanskog begovata. Stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata Gradski odbor prosvjeta Banja Luka želi dostojno da obilježi da prenese pravu istinu o tim događajima, jer se sve više čuju razmišljanja o revidiranju svjetske istorije i uzroka tom velikom svjetskom krvoproliću, pokušavajući da se za početak rata okrivi srpski narod. Upravo cilj tome jeste da se na mlade prenese pravcata istina o Prvom svjetskom ratu i uzrocima početka Prvog svjetskog rata i Prvom svjetskom ratu, a ne da se ovi što pokušavaju da krivotvore istoriju, da pripisuju to drugačije posmatraju. Do kraja ovog mjeseca planirana su brojna predavanja o temi 1914. godina danas, zatim promocije knjiga, pozorišna predstava Solunci govore, a završna manifestacija obilježavanja ovog istorijskog jubileja je postavljanje spomen ploče Gavrilu Principu u Banja Luci.